Yego dusubire mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Kongo muri rusange. Mbere yuko dusoma iyi baruwa ngo turebe byinshi bikubiyemo, ni baruwa indende cyane ifite page ebyiri. Mbere yuko tuyisoma ndagira ngo nkubwire byinshi mu ncamake zibikubiyemo kugira ngo tubone uko tuyisoma muri rusange. Ni baruwa aho umuryango w'abanyemera bandikiye Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, usaba ko leta yawurinda kandi igakora iperereza ku mvugo bavuga ko zisebya kandi zivangura abanyemera. Abanyemera bavuga ko mu biganiro byerekeye byabereye kuri Twitter, ibyo bita space, abantu batandukanye barimo Gasana Jacques, barimo Kangolo Birumwami Jacques, barimo Ruberangabo Sabineza Henoka, barimo Boadin Rutarindagira Boadi Munyantore n'uwiyita Nyiringoma, bavuze amagambo babona ko ashyira umuryango w'abanyemera mu isura y'abanzi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibaruwa rero ishinja kandi bamwe muri abo gukoresha imvugo z'amacakubiri mu gusebanya, gutesha agaciro abanyemera ndetse no kubashinja gukorana cyangwa kuba mu bufatanye n'abanyarwanda. Umuryango w'abanyemera usaba Perezida Tshisekedi ko ibi birego byakorerwa iperereza ridafite aho ribogamiye hakurikijwe amategeko, kandi ko abanyemera bahabwa uburinzi bwa leta n'uburenganzira bungana n'ubw'abandi baturage ba Kongo. Rero banavuga ko basaba ko ibikorwa byose by'ivangura cyangwa gusebanya bibakorerwa bikurikiranwa n'inzego z'ubutabera. Iki ni ikindi kibazo kivutse nyuma y'ibindi bibazo byinshi byari bimaze iminsi biba hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kanda subscribe ubundi ubwo twagiye n'ibaruwa kugira ngo tuzisome turebe byinshi bikubiyemo, ubundi tuganire nyuma y'uko turaba tumaze kumenya noneho ibaruwa muri rusange yanditsemo iki. Yego, ni ibaruwa itangira igira iti: Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umuryango wo gushyigikira umuco n'imihango w'abanyemera. Bashyiraho nimero za telefoni ndetse bashyiraho na email ya muhizimuheto2025@gmail.com. Bikorewe i Kinshasa kuwa 5 Kanama 2026. Umuryango w'abanyemera, Perezidansi y'ibiro nyobozi kuri nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Barandika bati: Palais de la Nation, Kinshasa, Gombe. Icyiciro: ikirego no gusaba uburinzi mu mvugo zifatwa nk'isebanya n'ivangura zigamije kwibasira umuryango w'abanyemera. Nyakubahwa Perezida, tubandikiye dufite icyubahiro tugamije kubamenyesha ubuyobozi bwanyu bukuru ibintu tubona ko biteye impungenge cyane kandi bireba umuryango w'abanyemera. Dukurikije ibyo twabonye mu kiganiro cyabereye kuri Twitter Space cyayobowe na Bwana Gasana Jacques, Bwana Kangoro Bigirumwami Jacques na Bwana Ruberangabo Sabineza Enoch, ngo baba baravuze ku mugaragaro ko abanyemera bose ari abanzi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubona ko amagambo nk'ayo abangamira cyane icyubahiro cyacu, izina ryacu, agaciro kacu, ubudahemuka bwacu ndetse n'uburenganzira bwacu bwo gufatwa nk'abaturage ba Kongo bafite uburenganzira busesuye nk'abandi. Byongeye kandi tubona ko Bwana Kangoro Bigirumwami Jacques ubwe yavuze ko afite ubufatanye hamwe na Bwana Boadin Rutarindagira Munyantore ndetse n'undi muntu wiyitaga Nyiringoma
bombi bakaba baragaragajwe nk'abagize umuryango wa CIWA. Turasanga ibiganiro byabo bigera ku bantu binyuze mu ruhame, birimo imvugo z'amacakubiri, gusebanya, gushyira abantu ku ruhande no gutesha agaciro umuryango wacu wose ndetse n'igihugu cyacu, cyane cyane bavuga ko turi ibitambo by'ubwoko bwacu, ko duhezwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi n'ibindi. Turashimangira ko ibyo byose bigomba guseswa no gukorwaho iperereza n'inzego zibifitiye ububasha. Ku bijyanye na Bwana Ruberangabo Sabineza Enoch, tubona ko ahora tuvugaho amagambo atukana kandi atari ukuri, agamije kwangiza izina ryacu no kubangamira ibikorwa byacu byo kugaragaza ibyo tubona nk'ibikorwa byo gukoresha abantu no gukwirakwiza amakuru atariyo bikorerwa mu Rwanda. Imbere y'intumwa za Bwana Buros, yavuze ko abanyemera bari mu bufatanye n'Abanyarwanda nk'abo twese twaba turi abahemu, mu gihe ngo Abanyamurenge cyangwa andi matsinda y'Abanyekongo atari yo yaba ari abahemu. Nyakubahwa Perezida, ko ibaruwa irakomeza, mu izina ry'umuryango w'Abanyemera turabasaba mu cyubahiro cyinshi ko mwagira uruhare kugira ngo ibi bikorwa bikorweho iperereza ridafite aho ribogamiye hakurikijwe amategeko ya Repubulika. Turasaba ko umuryango wacu wahabwa uburinzi bwa leta, ko uburenganzira bwacu bw'ibanze bwubahirizwa, kandi ko buri buryo bwose bwo kutubera ko no kudusebya bwakurikiranwa mu buryo buboneye kandi hubahirijwe ubutabera. Ibi turabidusaba kuko ubwo banditse nabi nyine, turabigusaba kuko bavuga ko batashatse gusubiza ku bikorwa cyangwa ku kibazo cy'umuryango wabo w'Abanyamurenge. Mu gihe dutegereje ko mwita kuri iki kibazo no gufata ingamba muzabona ko zikwiye, turasaba Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kwakira icyubahiro cyacu cyinshi kubw'umuryango w'Abanyemera. Ibaruwa yasinyweho na Muhizi Muheto Serge. Iyi baruwa kimwe n'izindi zose twagiye tubona mu bihe bitandukanye, ni ibaruwa yindi y'inyongera yongera kugarura space zikorerwa ku rubuga rwa X mu bibazo bikomeje kugenda bigirwa impamvu, bikomeje kugenda bishyirwa mu majwi ya bimwe mu bikorwa byibasira abaturage. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari abantu benshi bafatwa nk'aho bafite ijambo mu baturage. Abo bakoresha X mu biganiro bitandukanye birimo n'ibyo tujya tunabagezaho hano, bagatanga ibitekerezo byabo, bakavuga ibyo batekereza byose. Ibyo batekereza ndakwibutsa ko haba harimo n'ibitari mu murongo, nyine bavuga ibyo batekereza byose. Ariho haturuka izi mvugo z'urwango, ariho haturuka imvugo zitandukanye. Rimwe na rimwe umuntu ashobora no gutekereza ko zaba zitakabaye ari imvugo zikwiye umuyobozi. Nanone twongere dusubireho gatoya, aba Banyemera twumvisemo na kesi y'Abanyamurenge. Kubera iki bihura n'u Rwanda? Kubera iki haza mu Rwanda? Icyo kibazo genda ukinsubize muri comment section.